Krista te khin thu te bung som pariat na chen riat na rin na a Krista ne na pathian rongbol tu te an kal chua phot chuan an thu cha te chu thil ti theina a thuam ani ang pathian mangai na le Krista khongai na nar a hlo omzia te an soi thia manga ti chuan chanchin tha pom tura thlem lu sham an ni don zuk nia mishing ten an hne na pathianin ti tur apek te an ti chin phot chuan Kristan thilmak te ati zelang changthar liam ta te a ti ani ang boka ropuin voina te po mishing te thinlung hi siam tharin a om thei ani chandam tu khai kana om chanchin puang turin John Benyan chu bolhlo taka akhosak chin na le limhlop abol chin na nun ata tlan ani a chutiang bokin John Newton ate chanchwa thei tam tak an om pathian ne na in thurwal mishing te mangin no chwa te le michawai khongai thlak tak tak chanchwa thei te an oma chanchwa an lo ni in mishinga pathian an pui din tharpui turin midang te an zong chuak ve zel don ani kung chazok an shiat lo wanga kung dik lo zo thui to te chuan in siam that nan hun rem chang cha an nei hlei thei lova ma se an hne na po eng a thleng ve nge turani zakaya hne na Kristan voina e ina ka thleng turani ati ang bokha an hne na a thlen hun a om don miswal thinlung sak tak ni nge yalang ma se nau pangte te ang maya thinlung no tak nei si te mu chwa zel an ni don an ni po Kristan in pha niama azuk khoi te an ni ve si a miswal boro berni chin zinga tam tak te chu mi an ham that na le an hun chanei te ngai hlut na nei lo te mun ron lwa turin an lo la pen chuak dona an ni chu pathian than te mi ngai hlut om tak te zinga chiartel an la ni anga Krista local huna alal chut pha sira an la ding ve ang Turon soitu hi in lo nar hlo da ange film khur ro u iswan mi ka som te khan pakhat ma in karwayan e lovang ati somna an nar to a an zinga mi tu ma somnon an ni don lo judatin Krista an nar khan an thinlung an tisaka akhongai na an pom thei ngai lo na turin setana thil di theina noya an lu ta dialani anni ti ang boka ti ve te voina hian mu tur an la om zui ta cheu mai pathian mangai na ngai lut ani lawa kan thinlung sak chia nip tura kan ni tin nun kai shwai tuwa kan nei lo chuan kan bo chiang hle ti na ani lalpan min lo pek tu aya chiang zokin a mangai na tarlan na min pe theilo iswa mangai na in kan thinlung atuk zal lo chuan min po theina kongdang a mya lo za ngai na thu cha engai thlak du lo apyangin rin lo na a in so nget zwal sau china Krista ta na I thinlung kong khar I hon du lo apyangin thu soi tu o ngai thlak du lo na I nei zwal ti na ani a za ngai na in asom na chi nu nung ber ngai san na I nei chaw tial buk ma sang Israel mi te chung changa Ephraim chuan milem azom puita a omin mai te se ti lo ziak ang kha chu I chung changa chuan ziak ve ni lu lo sela o Jerusalem zol nei ho thattu I hne na an ron tir te lunga lo deng hlum tu arpuin ma ni no te a thlanwaya a opkhom angin ifa te voi engzat nge opkhom ka tum kha
nima sila indu silo ente u in chu arwaka nuchia chewin a umta tia Christian Jerusalem acha khum angpo khan nang chu acha khum che chu lo sham te se mishing fa te hne na za ngai na thu cha nu nung ber som na nu nung ber pek mek huna cheng kan ni a lam liana te daya te kal chuak ula ti thu pek chu lan fil chep anita mitin hne na Krista som na chu pek ani don aboi ten local ro u tuna engkim pe anita e ti in an som mek ani vanangel rualten mishingte an tho pui renga tharau thiang hlim la in somna pom turin athlem rengbok che a ithin lunga alo lu theinan Christian ithin lungkong khar hong thom angai thareng ani angel te po miswal pakhat dang chanchua ani le ta tia han puan thei tur ngai changin an beng an chirenga van mi puite chuan chanchin tha roi kil tura somna pom pakhat chau po a om ve le a lomna hla rem tur le an chingchang shui tamte tum in pe rengin an ngak chuap mai ani